سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda mwe Komori emakatika ondo na tsawanji tamkeinu anu wajundo bonze mwe Komori wa Komorika wao harmwe mabehewa ya kizihiro no alo harumwa ze prison mbali na mbali harmwe masiwa ngari tsanganyao banu hasonsi pia swandika ondo rilo harmwe direkte yinu no ajoidunga rihalema anza uhamyezi Mungu jalla wainza ya waveunono walo harma ze taabu za swiha ya watowe harmwe magoba ya kifujare wandikao wafungwa mahususu hanziatso za kihaki rizijuao harmwensi ya hatu rombewa jaudua harmasi wandikao riroha utahamaisha bonze haina mdulo na taabu itoka yonsi Mwenyezi Mungu ya moleha jahahe wajo hanzabawa hunde maisha warohe hundani mwe Komor Mwenyezi Mungu awasahilishize watike taabu insha Allah nane nulo harma haja za hanza mwana walo harma ze taabu zandola walo harma zensi wajoanza karatasi haina mbanongo nsi pia na rihalemanza usiku wa leo inu Mwenyezi Mungu aribulie dua makubuli harma zenongo izozo nsi pia. Wanama wa Komori nga mumtosoni hezento za Kiislamu za kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu wana amao sikuwa juzi tufanya directe van ikao ya directe hiyo sihunduretu ruzinji kao baada yabo tsedetsi prepare na mada za satsena muhimu haukatsele wandongo ukaya banu apari yahe siasa yinu shanganzawe mkomori ya reveyelwa ndio wakomikala umabani ban yambiwaze kweli izo ya juwao yambiwe heli ya bidia zirengeha musnadi haukanga bonongo wakomori wazijuwao shamakatizi joba nuzelezi wa hanamna yanseso hanamna yoka yamrati zirenge ukweli wa hayo holi honda ilanse heli ya beliwa harumaze senario na ndongozi njikao zikansi wabenge zikeza kweli shanga wandu azibitso harumandongo za kimzaha no ilo wa Komori onsi pia watao harumedira ebenge mimi tsele wa ukaya ngaibidio wandu waje wakati wadole zazenongo zinu harumahawa ikao wa Komori ngwajo sana wadole wa ukweli no muso nifa zanongo zilo harmayensi bal hate zilo bonze maraba manama Hamad Said ngamjenda dusma shaija wajibu wajao ya ukaya wa Komori ribenu lianeze kweli wa bahamensi ya honda udemane kaos kwa lewa inu tsrejemanu ngabo vole mbili kao tizibalio jaman ngabo vole politik ne vole ilo sosiali haukaya harmazanongo zahiyonsi pia ziri hunrao ngabo janibu mbili za wanadamu ikao ngabo harmazanongo zinu ngabo wazitende yao ngabo wa usibiseyo yani ngabo wandu warengayensi waende sao ngabo emaranye kao ndo warumwao sho harumwa izo pia waondo wa lo usoni haukao do abidike wondo wa preparo izo pia lewa inunga joka swafi wandu wa elewa emaranya waondo wa prepare yoendo yake dhamana maudu ebenge abo ngio wajibu wa wakati zenongo izo sonsi pia rizeleo ebenge tijabana ukanga bondongo mbili muhimu na zibali yaban leo de zenongo za usiana nasi maranya zenongo zijiriyo mtozijua umzijuao shawandu wazirengo hawangu mahususo kwa leo ngamjonji ya swafi nuonese zenongo zijiriyo harumale bavula wani honzuwani baina ya homji wa wani no mji wa barakani kao mwisha ndongozi nji hata usiku wa jana baada suluhu yafanyiwa shabande babu hapinda la parihania ikao kaljaranje situation zenongo izongizo inquietant haruma situation yansika onga mjuwao ukaya yemruyani kwa shesi wa shanzuani ya shendese woti mru ya hansi wa hadaraja za haki na yemruo nde wanzole woyinu ya sahe namna ya solution haruma lebavu yabo nga monongwe kaonga joka ujimelange ngabo wa joka uziara ya heki siasa shanga bonongozi lo urgent parce que ngabo emesha hema na mzuani na mkomori ya saendao mrama haruma situation kao de lonzwani leo yabo zenongo izo ngazijiriyo ngazija zenongo izo ngazijiro mwali ebengela dhimarijua ye place ya heranya ne place ya hemro siasa haruma makati hamanda yanu ya hawa hamandiyo ijiriyo haruma bavu haruma isiwa ye wandu kandwindi lazima rizelezo kwa leo ngabo zenongo za husiana no wandu wa siasa shawa jaunga ngabo za usana ne mwanansi msiliwa zoka usiku wajana huo wafanyiha greve uharumwe l'hôpital El Maruf yaho wana hatu wana nyasima contractuel ikao ongo wafanya uhazi uharumaze servisi zonsi pia za El Maruf
ikao zenongo izo heli za ajiri zija namna yokaya wala owenji wala doana zioni warangu 2003 Universite ya Komori ya Abulo hateje hondeleo wala ndo andrika oye serikali ya Komori ngwajire mawe fuba ukaya wasomesa maforma mafani wasomesa wandrika ole oyinu ngo haruma zemba wapi ya zaheza administration za Komori ilike hariwa ndonde soyensi haruma katikao ranguba la hatabanu ngabwana watsone ngawo exploite wao watsona contrat mazihazi zao warengwa ma contractueli hatena uliyotsondo mijini kwatsunikiwa bahiwo sikwa jana baada waju hawaje wafanyela greve waonesema hoza hao watsashwa na solution hezi wa hundrao shawe intimidewa wambilo kaya hena mduti jonda hazini leo ngujofanywa mizapie harume hazia isababisha riono wamba wakafanya greve ya 24 heri ya wole woinu witeri wakareprene service anatanda waonena mna wajo kauridi wabire shamimi holihonde message ya bilia hao waitoa selo kayaye intimidation wafanyiwa nema dhamana wahe el marufu ikaya la autorio kaya wareje dingoni holihonde la niveau 2 vilio bonsiju na welo tibombeyo haukaya waonda wala wana ramba wala wa harmoni university ya Komor waja warenge ngo exploite wao yabonongo hamanda izo fwa Komori rwabasa weleo wajueza ngozi jirio yabo uharumeze mada hizo ngari jonji yari eleze ye namna mdosia sa pangwao yeza barindi ne solution Komori leo yinuri lo haruma situation mada yinu ngamina ndongozi njizanzana ba ukaya sifanyani zie mada yinu ukanga bwe mada yo heji kawo yotse na ketsi nyangu zonongozi lo heji shaizo tsana nsi melange ngabwe mada yasa tsena usiana no wana hatu watsona ankli watsutimi ankli wa exploiter wao haruma mjiaez mahususu haruma mjamoron ikawo to biazi njinga zijirio haruma wana wao yovole yasa tsena shatsi fanyansi melange na ribaki haruma ya leo rijoshindare leze uanduwa shinde wajoni mbandongo njohamba banu rijere jelane haruma situation ya ndongozi ndo jini kwezi wanama watukufu kabla rahane janjia haruma yemadea mwando wakara mangasi namba janibu mbili ngabwe vole politique ngabwe social shaizo na zoni mwambieni dokaya rijiriwa ni ndongo ikao ngebidiwa Komoriwa zitundewa juwe walio moroni ho magobani information nga mumronsi ni verifie haukaya oskwa jana rinikiwa resources za ukaya hariwo la yakaya ancien directeur wa he banki yamba OBDC ikaonga mweshele yao kaya bwana oyi hamba haviole mwana mshwahe akana maha 15 yemroi harengwa haukumlwa hezo ahu magobani basi ngayimkinishao kemroi hasa roha katso magobani wala directeur ilona à peu près 2 mois bana 3 mois 2 mois ancien directeur wa BDC ikawa wajau hawambilokaya yemrume ngoni mwe yemakotima huwa HCRC haka protege harme hadisin yende hata babulo enquête yemroye hahojiwa harengiwa hezo aho magobani basi ngayimkini hao kaya hari wanuriza mbao yemroi katso magobani hachililiwa hendeza yabo kazitsuni ka motivation andani si wandrabwe machamari waneneze ndongo za usana ni wana wa viole wao kazitsuni ka shabahat sena harmwe marania ikawole oyinu ngo harmatwa manziro mahususu harmaze problemu za usana neze violence neze ndongo zijirio pia harmwe michi ikari hansiziwo kaya sizonga za boba nukezo kweli hachililiwa yabo yotitwa maya ikamrwa mando irujo kanga bo regime kao wanruaka ukrenyo kakana uzingaro habo yakaya yemengo ni mweze pilie za SRC hende harenge mwana mshwa na bo yamba imitsimara mwandu yafanyoze ndongozini shazi ndongo kao hazifanya haruda hazifanya lewe miamba hazingaro hatatsuwa wateka jawahia ukumla shabwa blanket et juste d'instruction garma za informations za utayare ya récolte des informations pia za ushinda wajueze kweli yamba tsuo hasa hende hachililiwa henza ko l'ancien directeur wa BDC ye banki yabo garanzao ramba ukaya zenongozo sosa zamba banukari zo kweli haro homa goban abo msiba mziro ukabo kwatsuni kandu mvu shangwani koma biho walandwa rendoze nai iliwazidu rendami renge wondo pande huu abonga sarma msiba la dhima wandu wonsipia wajuhe wajusezi tsa wajuhe mahususu ze formation raona takfini yako zifani sajana zinjao harme domain ya husiana no wanane violence hemrumshene mwana ya bongari mrejezao le swala linu
rimwambie takfini ukaya yengo joka uja ufanyisa formation je za wananeze violence zile mawe mwana mtiti ne mrumishe harmwa katika otio ya ancien directeur wa HBDC hasa hachililwa henzahe na waha viole mwana mshwae zihakikishia harengwa hezo magobani siwo jana chililwa henzahe atakabatso birata mezi waza yabo ngamtsingoja banu mwerengwa komori wa mwarende ndushito hindu mwafanyisa scenario mwambandongo za msajaja hunu ngamrenga ogora mwirisisa shawo kweli mjotende wandu hamada wanu ikao wakaonanyi wafanya zitenda zizirwa madazinu bahimwe wazingara na wake mfano owandu jina waje wadwende ukaya banu borono watsuhura horengo wandu hao wawarenda zinu ngamjao simaraiya no wandu jina sheka mjamu hansinganyi na favoritism ya ukayo wandu hani na omjodo wafungua mwefanya ze scenario sho wandu jina ngamjojo warenga mwa hata wanatiti wakalikoli haliwa wandu wakahanzana wazingara banga bo complicité ya familo na mbahindu wanaonde wafungwa wafema prison atoni sionde warendo wandu washemo prison na badenziro ziwanjia wasibabu ndongo amanda hizo shamrengo wandu wahanyika onga mjoka odu wandu wa serse mwe wafanya ze scenario mwe wafungua mwe fanya maila no indini no si haki zonongo zijiro monsiju shanga rjo zambar mwe directeur kwezi wanama nga mwendeleo neleze ukaya ngasi arma msiba warihundra si wakomori hezembo anazinjiriyo baina hema raia harmwe miji ukaya o harmazen sizindo ajina ikaba nenga banjao konfli hamanda inu izonsi kao handani ngarjo kale jeshi ngilo na ankli ya zove ya ujere konfli zijoke hali nizjoka social izakadu abili sishindari jua ukaya yesirikali wajau waheyaneze mwanya za ushinda haraka wa wanise lebali tende hule uharmensi ya hatu yonde contraire ngamjwao kekaba heya baya haruma mjina mji yondo wa hakati wanuandu majeshi wa yeye ziazali wako profite wa jintroduise washaso wandu haruma ze nyumba no wa profite nishiliwa warenge wenzao yekakwa jakreye konfli wao shawambilo kanga wa konfli mjini baina wandu na wandu hau mjina mji yabondo bahamye peijeni wako saruha wende wajue namna yoka wawo ndo wahundeze faida za hembana sukaya wende wawanise wa maranya watijibane yenade inji wahenda wavuliza leputu wakahama balangu asuluhishao wandu watawamo mijini wandisora masoa na zijana obahamya wa profito wanjo malahoni wa fuye warengeze dhahabu warengeze nduzula abo wenzao yabo deja ngebidio sisi maranya haruma wakati hamanda unu ridojuo kaya kaiti kelke swa benga yondongwe kaoyoke shindu zili haniha ukaye za umbwa izo zorendeha shanga nzo maranyaba umakati zankli za tuzidoriba yokabansi ndo bahanu wandu donjia harumandongo hamada zinu kelke suaze konfli nena mna yahusiu shana tsode shelo kabanu karitina ndu oramba habari yabweni rijomenya rijimengea woroneza hedaula za pangwa zilomaha njohenda mwawoneze building zilata mbarange ye bank centrali hatambarange kojo ambandongo zotamoni ujohenda harumwa biroke kundumbahiri wakansi yejuze kare jari jibisize za hatu harumwa wakati kao banu relaxe siblu Haukaza nongo za jilizinu mimi tsifikiru kaya ye siblu ya hatu doanduani warengensi hatu otaji sika ufikiru karangu 2019 uja 2024 ye kanga mwana mgazija ujuho ya senziani ya fanyotukivu ya temndo hauya wanena wandu ngejokada wala warengaye nsi buranzori jikombowe kama na mzuani haumana mumwali ngufanye hali yozike parei shanja kaujokaya ngabjoka henda makati ngunaripwene shari rikausi zane wasi ebali rejiuwe bahe wala wanzo wari kadamize wakebala wadotseha nori profite waritimizi ebenge ya mumini kabla rahane janji ya harumwe message ya hele bali liyo baina ya wani na barakani kaonondele bafula wani ihunzuani skanzane ne sokaya ngebidiyo rihundena mnasi maraiya ridoju okaya banusi isi karitina walezi karitina wandu wa ukaya washinde maudu rehundana neze tabu za hatu za kikawaida washinde wazowe kojo ambaye zorjo jitsasha wasi ritso tende rijidungu ebenge yabo kasi jabahanu hamadabu sijoombeya hasonsi pia haina bavu haina mji haina hata za structure associative za hema chama ya mpira uwendo we shinda na iho wandu wado shinda we jokaba nwe karenderi jirwa hitswa el maarufu tsihonga mwana we za jiri juzi wafanya accident ziro hahaya hata wana kilimzaza tumahaya
baho wandu sitawabalo hando lopitali kwa jashindo angaliwa wende ondo wandu kume wakayabo warende handu kume na dandaru waka wata kwa jaka angaliwa ne hondo urgence ze fami waru halaja bonzo wakaushemeza kabajaka doktori yabo yeba misingali jibeho haru manivo jayinu rijaru ndendo bari tihereji uwa ingemra atofanya accident ajali ya umbwa rangu nduka tunda mriyama bahabari yejuze kawa siwa asirender jihundu haruma situation hamanda yinu ya ujihimi laha wasi hawa asiri jidulum ekanga bozijirio yeranyana hezo usiwahe wa haruma mrikao do yarenga insileo hizora johanza nizori rendo hao hizo ndizora johanza iliwashinde wa iloka emara yango una utukivu shaho jika usahawasi randi sojiwa ta nubazitilwa mndro amali zimenyehe wanada mutsawata ndeba ndiso dekuvra wandu wa hafa yabo yo problemu nziro antro simarania yabo tsanzaneleza harmale balajiri linuka zino sinongo zilo nyango harmale bali lionzwani baina ya mji wa wani no mji wa barakani kao rjwamba ukaya wa wandu azima yabo bahanu wazima haukaya mengoni mwezenongo za wonesi wa harmale balinu vanuzi nongwe kao hamandele mwana makaisi azone sajana zindonge kao zitsola wa harmana ndongo wa mafiti haukange mkinishoka wa imru mkinuhoka hakahalewe hawaka na problemu indwajina harengwa hende haifadhiwa ne na wanuanduwahe askari harudi hachililiwa we hachililiwa nda ile kao jiri mahala mwinjii banu hata ulaba nungariziwo nao ila grupu ya hahe no anduwahe ambeso wakanzende wavanjo wandu wa mfanyazila obahani yabole bali kahandisa shaho lihonde mana makaisi kauti mnungu jana haruli ha resurse ukaya vanunge jomkini okaya zinunonge kao batsoka ulindwa wa declenche mna ndongo mzima o haruma mzima banu ili wandu wa regle aneze konti ya ukanga bo konflika o ibaki banu hasibabu ndeze siasa za biro wakati wa Mohamed Bakari rijwa ukaya wohala wa haruma mji wa Barakani ikao wakati huo wahele balila ngabo nyumba zinji za chilwa mndo ngabo hamali zinji za ngamia donc ngabo andu harumaze janibu za heze parti zinu zombili baina mji wa Barakani no mji wa wani wabaki neze rankwini hizo wakauta hambaba hano andu waje waditsena wanjilane magunjini shaizo izo dezi joka na tamba ukazi nda zinandongo ikao nganzo wakati osilamudi ngwa bango rumilwa utile kamro amba jau shado kamri yeso ami hawandu welewana zise lewe inu Barakani na wani wa wandu walolana walona wana zevedeti zaka ubisi wa wani zoza Barakani hoko walozwa wenda hiho jabukoza nyumba bazo zaka ubisi wa Barakani izo ngabo za wandu wa wani haukayawa hulu plasi hokaho karibu wa waha donku yabo situation hamada yinu ngabjo hamba yo fami nzima ngengare ndorale hitima hindini hata ruwasuli haruma daraja ya utilana mro ze hamali yenda tabafanyiha riwono bafanyiha ukayari Dr. Zaidu hawaiha paraze janibu zombili haukabano arume hadisi inu ye prefe ye Barakani ye mera ye mwani donku wandu wende wasana wahunde namna ya utamporize ye ajali yahe mbana inu ikawo inumba nekao yo kanziro kamara nyawe nde mijina mijinga wanao nga mjuwao nga zijiro haruma mahala huinji o haruma ye masiwa ya hatu basi baada waparwani Dr. Zaidu wenda wafanya ukanga wafanyiho reconciliation ya hao reconciliation hiyo ilawa shai jaja na mfumne votasi wende wa uparihaniha maiti o haruma mro wa maji ikawo ye maiti inu yibambadara wo Barakani donc yababaha zanongoka zinakarubitse na zitamporizehe en sachant yokaya izo nanzoni mwambie ni mwelewe vanu rangu Ibrahima mzee rangu Shamina rangu Dr. Zaidu ya hakika Mwenyezi Mungu ngamjonywa komoruka wansi wandu wavotewa shawanu wanrikao wahansi wa kimvu o wavotewa ngo ajulihani hao shawanu wandu waringa kimvu jazali yabonga joka wandu amanda wana o harume masiwa wansi wandu walona hataji mtsowona wakati wahe guverneri mgazija ne guverneri mumali ne mzuanu kaya kabajaka maste atambuka jakojo karikana maguverneri kinyume yaho wavota usonirala huja yabonga nzao sisi marania rijoka yanga bo fragilite ya wandu hamanda wanu hoshinda waje mpoze hawa hunde mastehi harumansi hawa pare wandu ndio wambe ndongo waweshilie haukaya ndongo ajojo waturne bali wamboka enyi wandu hindi hata mdini ko wasia
angani na place hindi hata mjoko shida mda mendongo donc yabonga nzao maranja wao warenge destin hawa me washinde wajuo kakabati namna itsoti doto kawasi riji amini rengo usuka riji belilie masiwa heni wandu wastehoa na nyao rieshineze taabu zao mbazineshi hata nusi kurjonda walezi wa ushinda warongowe harme problemi sheka mjamba kini maranja wani rongo hamade konfliwe kao riwono maluka menji ya tilwa riwono nyumba zinji za tilwa mndo tuyenda tatio paparihani hamdu ya ula ya hafa ya da ya bamba dara ya hanso harumamro amaji ya bonga joka ujari wasili haruma ndongo hindini yekabo wa Komori mbaki haruma situation amada hiyo ikawo mwenji haruma ze magazin za bisiwa neze vedeti za tilwa mndo neze nyumba ne magari izo tinongo kawatangizo asure shawo mwamala wamru ya jonkinoka maore afanya mbahazi wakati habirasi hii habalemba bzazindu hizo uomri yaka na mbandongo ya huza afanya mbandongo wa beduka wakati ndini harumansi ya tambu kwezi wananyasi wa wani na barakani mjoka ushinda hata mrudi tena mrekonstruizeze degai kao do majifanya hawani haruma katika unga mjawe situation hiyonsi na niveau 2 vikao ndo ilio yabo yoketu sahilisha yabo yoketu nikankli yabo yonge njezao la urendo na imvu ukayatawa no aba wajikaushia badala yokaya washemeze heza wahundra shangwa rutse na wakauhe wajiuwe wajitimizi ntongozazo ujiri mangabana hoka mashababi wa mji na mji hauwa mraya rangu Marseille rangu Paris rangu liwata miji pia ulabanu wanjila na haruma reglement de compte shani uone haliziko jiri no kartsomba zikebonsi juu wandu wao wohenda heni wandu watsahuwa na nyao wa regleze compte hata si wanaze konflio mawawana ngabo akaubali hata bunduki ngono ngabo akaubali ya miri ngabo akaubali azuma wende wa fronteana shao kwa dota mdo haruma ya miji ya hao boka ya grevu bana wandu wa profita haruma ze manifestation wanu watoto makasori wanu wazubu haruma ze maluka ya he miji wayavunzu warenge zindu wenzao wate magari mroheze situation zao neze konfli za kinsi shaho kaya wangungwa wanao mjina mji watoto ondo andiso haso hamala inu ya jai ya barakanina wani bobaka wandu wakanzende wa vanje wenda wata mathalane majeshi kaundo arende moto la zenai ngabo mndu mzuwani ya paro fungwa ya zingarwa abo shindoni ya fungwa ya zingarwa tula garnyenda zahi hatoja parse mrunziana kana konode hareme joshi wa mungo mhono msidwa zesu ala hiyo woya fungula kajenda atsaha wandu wende wa vanje ontipio andisebala mjina mji hauwende watsaho mjini wa he poliso la mzingara wandisebaya nono hato kansu kaya tidhulumiwa ne parsembra mjoliba haparise jeshi huo tijibalende ya parse jeshi oshindoni ya kanele kupukupu ya mungu wa umuhono almuradi hadibi shake japanya nkodo ya renga wandu wakama inosa hanumaza aferi na muimagine situation ilo inumbrato ndata mbansole ya pisho wanahala rijua okaya wofami mahala janzuani na mwalina ngazi jabaha wandungu walombe nduka donzi maruma usiku wandrikao kwa jaka hata ndendongo hamanda zinu wende wazubilwa na mbiyo na uro hamala honi masihu na mashaka na mbirina alhasiri ikawo ya askari ya mbaba lukumanike jaranje situation he conflit ani haruma ya domeni inu ya gestion de crise ya conflit wanu peijeni ngo ndondo kwa tujojere na muimagine longo za jirizo wakaiso dazila za tojiri yensila ya mnungu na mbeni wiyo wende bwa haba ya bala harumale ba hilo heli la haja yembana yandisa kabati mraso ujoka mnungu na mbeni wa wandu azima habo na mzonjene dezizin za jiri wani basi haruma ya feriyo dokaya zenongo za jiri riwono wananyasi wakwenda wate wa mro uharuma za nyumba za mbeni wajebala oba wandu wa mbeni wende wate mnungu dabo yakaya mnungunga wandu walona nyumba za hao wandu wa mbeni walona nyumba hata duka tishwala balandobi magazin yikao ndo karibu na mnungu ya feriende jire hali la ukale jeishi wowo kwa tushinda wajoka banunge bidio riprotege za amali za mathalani mbeni za joka yangizo mnungu neze amali za mnungu kaungizo karibu na mbeni habu yake konflinge jomkini habu ajuwe bafotsoe wanazi janabanu wende hula iyo sawa na msujina milembeni heli riloleo ikaba jabaya habati mbilahe mijiomi ili yabo wandu wananyasi majeni wa milembeni wajoka nza wakaseza nyuba za msujini iyo hata kenoti miziminuiti haukemi jisetangania
vaho wansujini wacho kanza wafanye halio hata ainsi de suite ritsanganyi hana hansam ritsanganyi hana milembeni ritsanganyi hana bandamaji ritsanganyi hana zivandani yababa haimijiyo heni wandu wajo kwanza rendandu ndongo kenoko kana uziro yongi wa mabana mbwani mathalani na hahaya hauna usibo ani yemiji hamaitsanga mjini ya bandamaji amtsojolenge miji hatu hamasamba mbodo ni nazahani doe yemijaba hapia itsangania donku wani na barakani ngwa weha liyo uyo ngabo wandu wa wani walona nyumba barakani ngabo wandu wa barakani walona za amali za hawani yawe jeishibo ya kahenda yaziye ke jabidende yake limiti yokaya nini wandu mlo barakani mtsije wani baho walo wani watsende barakani bila kwa tsushindo bibilia zila nyumba za wani kao ngizo barakani wala kwa jashindo bibilia za vedeti ne za amali za huwana nyasi wa barakani kao waulo ya wani shawahansi wala wa barakani watani bazawani mro zilo karibu nao arumaze teritori ya barakani vahe wala wa wani wasiza ombani wende warengeze vedeti za wani za barakani wazita mro yabo kwezi wa Komor na mshinde mjuo kaya au contraire ye peijene kawanja bahanu wongo a profito situation wabamba ze maraia watia ze gaz lacrymogeniza hao wadise mizinga ili wanrupia watrawe waramase wala majoni matetu ikao wajojo uhima wafanya manama kati watoto wauja frontenene jaishi bahi wandu wandu wako tende wazingaro handani ili wajohundesha libro wanjie wakase wafanyezo wanzao waruhewe nzao kaitso kanga bwa affaire politique parce que nge jodo jorinjia banule wenu na mfehemu ni wananyasi lwa mazemba na zinu mdojua ukabanule wenu yekaba jiribaya uharumo mji wa mkazi hawo mji wa mbeni hawo mji wa nsujini hawo mahalaika ole jeishi ngalionao kaya homala hunu ngabo resistance ya opposition usoni mwa oandwa imilambaba lukumani baheka wajiribaya madilo wo ngwa jobe hatsena hawinji iliwa profite wakase ani wafanye correction kwa twenda wajere ili waziye bwana ngwendao wanjeze zilio ili wa profite situation boyaka mjiula haule bavulila ngilo kontro ya regime ili wabasi basi yabo yode mana na mbukaya vanu kabla yo kasisi maranya ridonda ra frontiana hawasi na dojo aneze consequence ukaya vanu hakaritina walezi wajoka ushinda warijere situation hamanda inu yabole inu senongo za jiri barakani na wani ekaitsenda ndo kangabo lokalite nzima yabo reka barakani reka wani hamando mjini hawo yi oindo nakana mvumba bana baha Mohamed Bakari malaja barakana wini kendo ndo ko wandu waloyi wo contre system yazali yabongwa jo profitable wanterewa ngaba jobe hagazi yabo na fijo na ndini ekendo ndo kawani separate almuradama zon mwambie nukaya harumwa zemba na zinu na mshinde mjwe gormaranya ukaya zemba na zawana handanize de gazijirio nitwandu mjoka ushinda mundu assurance mlivie nizo yaonde mimwana ala ya mahana maha mriaka usisamna vedeti ya wenda anga la famia kamili yaka nemna duka bondo mbabanu yaka hansi ya jeyanga lo wana yafanye maishahe uwaulaya uwabambaziwa uwakoza zenongo hizo pia zebila hizo pia kare ndo fanya yawe ulo haruma tabu dasi maranja wasi hawasi emenga yonde mana mimi ni habilioka na mtafadhali zenongo zinu risane riwanenizo ngebilio yonde mana mba ukabane mafundi wadini wanu wala seshara fashahao inu ajali nziro ya rihunda haruma imiji we mafundi wala seshara fashahao wandu wa milanansi wala seshara fashahao vanuka joha haruma hadisi inu haukaya vanubo jojiri konflinzi wani wala wa delegation ya maula mangazi jana mwali watsanganya hamana manotablo wende watsa wandu wa hele bavu wafanya solution kaundu ke serikali kwa tsina jila hishili wa harumale bavu shahe wandu waongo onda baba wakwatu wandu wabao wajita harume sistemu ngwa upari yonde mana nanzoneleze mara ya ukaya uwashashi walona nusu ya ilmu harume miji uwashashi wabakina mbairumbi ya mashababika uwe hishiliwa uharume miji ya hatu wahana watwania wajotsanganyane mashababi owaze waroho njema wabaki bambe sengabo wanazamba habari wawaza wandu wao na sane kari wasili halmadala jamanda yinu rahe konflict ja degenere wandu washinde onde solution manaze nongozi jiro wani na barakani miminga mimhara ulihonde zenongozi ardizenda za découvrir wajana za hema iti amba yundi haruma bavu ekaze nongozi nkazi na kwenda za déclencher systemu ijoko ka grave rani zonienshio
yabo yonde mana nzoni jarme vole politique nimwambia ni bwa Komori ukaya na mwelewe kaya kwezi bwa Komori lewe nutufanya njerelezani kaba nuze ze message zatu zinu ngazanzao zilosomesa no la mwema na Mkomori mima msingo muzisani bwana Komori kaya yenye nyinga mfikiruka politiki ya balwa Komorini ne maisha hema na Mkomori lilona yana ye heli rianshio si wa Komori neze tambu zinu ngamfikiruka zinu ye kaza lihala waleo ye joko jama udu hakini ya Mwenyezi Mungu kelke swaye mndu rekange harumo opposition yinu rekamdurari somjua talandabi ngamkubaloke system nunga joko change ye comportement ya ho uzilo harumaze societe ye comportement okeni ya haja nguswa jambende wa ya badilisharia ye comportement okemara ya warendwa ma victimu ani warendwa do shamba habari za heze ngozili rendo ya armayensi ani ye situation ya shoyinu ya siasa na maendeleo na ankiba ngamfikiruka ni joko jamani maudungu joko change heni mrunende ya juzi se ya juweza bandini na mbale swala hilo abo mamjoko unikale jawabu shamanzo ni mwambie nuka heni mrunende ya fikiri maana ngamanzo ni mweleze ni mbandongo nzima vanu ye mruwa siasa leo uondo la karangi ya jana hakabanu ngabu wangu wenji wa tsukari mwe siasa yinu waka ujawe njie apre karitsu ujawe njie haukawele woka yanga sina population kao ye maranya oma naif donc wando bahanu wenda na tajirishihe amjoshida ndengele bavulangu ni wambenrabo nirengese famiza hangu ni warohore nonele nake député hauna ke ministre hauni ke raisi nishinde ni jihunde meshangu mine fama hangu boa elokasi wandu kao zinkli za tura kazitso lo wandu wanu imanga bwe bahati ya manadamu ya umbiwa shawo kajatso mbwa bahati ya jake mwizi ya range maranya ya warende ndushtoini ye bahati la bo Mwenyezi Mungu ya hambo kango joka raisi shahulo nda warende ndi yengezo Mwenyezi Mungu anda uprepare yazo kajajo ja hukumu hizo maudu ibenge abo sunanzona mbe maranya wa Komori wanele wendo dokaya zenogozinu ngazijoko homo change alimambonize kweli tsenabo njaja ntandu harara ngali mambonize kweli leo zenongori yeshio zahe marais no wanduare ngoyensi zinunga joko kana uziro ho change Komori ba Komori amjomnikane mifano banu pia mwelewo ritijari do jibana banu simaranya hanongo kawa taraka rsolewe source na banu source ndasimaranya wasi hauko wana leo walo ma député no wana leo wendo walo ma raisi no wana walo ma ministre no andu wafanya harmazi administration zopia wana wala oma lahoni hatu no harme mijia hatu rawasomesa rakasina oma bangweni hata wajowa wasili banu leo yebo wasilingwa afanyao ngwasingo fanya zilo wakabala wafanya haukaya Komorindo mahaleka wekanga we waziri hauka directori bahanu huro hakuja shindo wahavila waroha na magari na magazin na malizilo harma banki babo na babu worende rushitso hindu we udeziwa we hamba kuno paroka hindu tsena haukendi hukabo nyungu juku jabile marahia warende ha hindu yeyabo nyinyi ngamwe hansi yokaya harmansi hamanda hiyo ikawo mru yaka waziri ya jareje ileo yarenga la krendo yesomesa hau yaka waziri yaka director bahanu yareje inamba yaho msiruni yeye yehone hokabala yeha eshuwe bahaka waziri kajaroha na majumba yaka mwizama fulani ngamonoka ndongo hamanda hizo ye situation ngamjoka hionaji yabo kwezi wa Komori watukufu nganzo mshinde mwele okaya ye situation no joka uyarange de Mkomori waye haukayeka wana haturi wale lao leo indema na mimi ndingo jabane mwambia nukaya uharumaze bana zatu zinu na ritenderi dorongoze maraiya emaneke generation jao hamadani ribaku kabalanga rono hali hatarjoko henda rarenge heli shehani ya kaya yana umara mgomri nejama ndae ritajirihe shakaritsuona namna yokaya rehendarende raunde shawiri la ushindari badile za kazi fanyishi hama hana maha ya wensi keno paro waswili haukaba me societe civile inu inde ile la wemro siasa ye societe civile inu inde ilo no anoma la honi wa watu wa wenda we soma we rejeo mijini ye societe civile inu inde jao injo mabangweni yivoto wanduwanu ye societe civile inu inde miloye wania wafungwa ye societe civile inu inde hezoleji ambeze nda onezi tsohenda shekari bakukaya karitso lewezo sisiranzao mizori tsohanza sharitso bakuka widemo mjini wende wahele bavu uika jamba weibawo itsimruambe semo hao zenongozo kazi bakarime sansi yonga mumnadirioni karino parwaswi na mtsona zenongozo rundo na mbaba lukumana uwandu ikawe mabano anduwa shindana
wahimila mbabalu kumanina bongo ile wao kensinge ndo nainda wa do andrika ngo na ile ngo harume yezi ngo arengoze mali no andrika ngo bavuni no androndoze faida kwa tsutsa ho kabala kweli ngabo mijikao kabati pare ngabo mijata lokomori watsoba hanu bosisa mndu izo tinongwe kaongara bojau shamgwa janila bahaze page ngazi filmeo ngamonao oandrwa pia warongao bana mijao pia kwa tina pare ya mijao pia kwa tsona mwenji ya mijao pia kwa tina maji ya mijao pia kabati msomo kabatu jo kwamba dahunu ya rensi hunu hata ihoa wa walonema ministri no ihongo piri rahano wandu ajina yeza jirindi kamtitono kanga wandu yabote na wajuha wawanya wabawe matsopuru kwa olamrikao ngumundo faida watiti wanafaida watiti yabo yensi ho shinda yuwaswili bwa komori nganzondo ngozi njiza ushinda mwelewe ukazi nsindo ngoza leo walati nongoza maudu habati mbi katusuma banira ngari mambao nize kweli haukaye mara ya walo madhama na leo wao wale lao ndasi na sisi karjanza rilele wandu wajo wakewe zimaudu ne komori ke janza ilele wandu wajake madhalimu wandu walwarme pejani leo wanazijana wako mijini wautsandu watonda formation shawandu wa profite wenda waramase ze dossier za hao warengwa batinata formation wadiwa zao hatanga wandu ikawo weho mijini wajo wafanya vajansi ya ukaya walo mjini hunu riparoka na problema wan profite ban nirendendi kwa tina hatamba notion kabandibe wabahanu handongo fulani yabo ndongo hamada izo nsinga saru mauziro ye maranyale weka olu aloma dhamana waunda larlo sinao wanuka mnona ndongo wanuleo bali bamitso jonkina madumde manu ngami waziri komori haumanu ngami director wanu fulani jawenji la kasina hunu asia wani kwaze dhamana hizo wasilinda musajamali wala wakahunu wenzao wafanya shwa mwananyaso ya ka director wa helende gela shirika la kau umenye hamzuani juzi wala wakahunu wenzao gasina na nyasi wakahunu wafanya shwa wahenda hakika zenogoka washindiwa milioni ndazi imango ndo wadalwa leji usubise mwanzoke bala imango ndo revolte urohe wambe kutidakori uonese watwania wa mraji na bahe ya jeyo dungata mwasili iyo ndio ranza wa bahari lele uharmaze generation zijao rijohanza wanashwa hatu mramada ikahamadi wandu wala pia wakahunu watsaua wahenda wende watante watsende wabazwaze mfia mathalani shawasubuti wambezi jirona ivoire memu wa demisione mimi mikala urehemu mwanama fahami thabiti nambakaya haonesa ndongo uwo shababi ya kana posto ya joka hajwa habakibala nobo ya onokaka zitsuhenda hatso demisione hende zahi hambaka na ujofanya ndongo amanda zila na wenji keti wajibu mriende bangwa nzendani kwa gari ya doambo kange directori haunge ministri haunge na posto fulani nganzo mriende shaone sokabanu ngabo generation zanzozi badili ndongo sheka yensinde halila ukaya lewo yinu ndungo ndo yasome yafanye bac plus 5 yaro na doktora yende ndio kange secretary wa hume dimsaidie wakati ko jaja wosa ubiri na muono wandu wanikwaze ministeri lewo moneneze diplomu zaho wana wakomoriziti hao ye namnara wasulidaraja harumwensi ya hatu yenshio ikelewo inu wandu watsundata mba formation choka yonsi waodo wandu lewo inu warenga yensi wanzoa yendese shasi isi ikawo lewo inu ngasi namba ndongo yoshindari ameliore yensi ripropose ndongo zendao no dunia ya leo no wakati sindelo ndorare ndo honsini ridoni kware wafanyilaze barua rewani kware watsashare fanyaze project yonsi wenda we depozo mahala woni kwa mapesa wenda zao engamonoka inu haki zendongo raziona ikeko morile wo inu kweli ngewo kangu sedwa antrede yifilme waitilo harumazerezo neze media ukarisedwa makarto ya tele na Arabi Sauditi alal hakikani ninga mkubalio kayansi yabanga nzo ikepei emergent valina 2030 ngasi wa daraja zodo nesi wanandugu watite halila armensi ya tubonze trade ila association nzima hao wananyasi walomaka watsojojo lazente nezilaja nikese famiza hao halafu wangu wajirejise wangu wasubuti warengendongo hamada zila wangu wahime haruma media zifilmewa zifanywa na article zisisiwa ukaya kweli ye komori risediwa benge maba tani majana matsanu zantede hizo gizo namba ndongo hindini uharumeni vodevia hem komori lewo nemesha madziwa ya nshio yatsona msomo yatsona unono yatsona kilo ansohole usiku ya piha yani ko wana wala wamba kwa jakura
shaya mbali mdugo de ani kwa makartontede halafundi zo Komori libakisha mengoni mwezensi kaonga rendo hi sihindu hatari jerife hawana ndongo watiti zenongo zaka ufanywa nyumeni vansen za he prison yafanyiwa ya he magodoro majana manene zitana zisilokali balali sediwa ila association nzima itsojo joy sedie zenongo raziono la meri wasedo ale beni la majaya zila sinongo kawa taharumansi ya nzende usoni zofanyishia zenongori wana ozakozepu maore wawaseda mabeni maili halafu yabo zenongo zopia ngazimediatize wao harumansi wamba ngwanzo wende usoni hakika Mwenyezi Mungu zinanongo ikao ngasina mijileo henu androngo na mabeni ya majia hao henu androngo na ambulansi za hao henu androngo na ndongo zinji emiji atwaba ngali developer nga monao ezikombe zitula warme emiji nema bavu leo nungo joshinda unre miji mili miraru eshiliana watangani hawa zimango atopare hao zikombe leo inungo jenda haruma mji undela pitali hao wajimisa hao ngona ambulansi ngona zombo za ushinda wangale wa wade hao bila watino kazi lazila watarumwe serikali yo miji ngeija wakati woka kweli bwa Komori serikali ya kamili ngondo wahime wasedwa makarton tede na Arabi Saudite zilazofanywa haruma zenti zanzo zibungulwa zirendo ndushitso hindu haukaya zila kriteri zanti masikini zitsojo basauha zilande zenongo zidingo fanywa halila vani imanaze pays occidentaux zimu wadingo beza haraka wejana Afrika mahususu wejawe risediwana rongo watitiwala wawana rongo hunu association zenongo zilanongo za association yerarangu mndu mzima mimi njatso na mruhunu ya seda mji ambulansi mndu tidiwa zensiwe na one video yevanu hunweni jihatu kartufanya zinji rahane makarto yankedeala yemi jihatu ngwashirwa hulu motoriza hone samwenje za mabavu watsingo uchitsanga wa hulu yemi jihatu ngwajifanya undongozi njikao izo ndizino serikali wambogwa sedwa wenu siku yema godoro majana maneyo kakwelinga sina wandu watimiziwana wararuwa Komori watitsu ya hulabani wa seda ze prison zilade zonongozo nda mahimisi wa Union Européenne na ambassadori mfaransa ya duambo kahasede Komori zinu ndongwe kao izonongwe kao ngebido wana wa Komori washinde waelewe ukabalensi ya hatu ngarendo masikinisiki na waza lingu pasionu siku na delegation waleo ni kwa bahasha za miliari na miliari izo kwa aja wahamba shawa na ndongo watiti ikao kwa tina tasansi ikelewe inukweli yabohume dimsedi yengu jijuso bahari hende harenge wana traktor sawala wolimia haja yabo haja hawani kawa wambese wala watanu wala heni mlima jengande hani kwa zemwa yen hatsojo judi ya she problemu kamtsuni kema walimajize mwaye shasila ketina besoin mwende madore mwangu ambassade de France haumwetsa hapnidi wemsediani wana ndongo jazile kesi la ndongo ngamfanya wensi yeze malizari yonsinga zendonda wokozi nduzila pia msedi wao na kejaja wakatiriba ke halile maneka riba ke halila yabo karno paro basauha ye Komori karno jo basauha armana ndongo do sedi we halinu lori sedwa zitandaho prison, lori sedwa magodoroho prison, lori sedwa makarton tede, lori sedwa ambulansi, lori sedwa magari, yeba nise societe d'etat. Ye mashirikada ule hazawendi, ze budget zao wovoti wani kwa wafanye, wako hizo anru demande budget, wanru wafanye zenongo hizo. Ripuza magari, ngaranzo magari, ripuza enru fulani, ngaranzo rahule, ripuza enru jau, ngaranzo jau, mapesa yombingo shia ze 150 milliards za budget, zilanga zendo za repartise wa haruma ze societe ne za administration za yonsi, wanru wasani wabasauhe. Ngeze mali zilanga zendonda, magari ya la ya jiriwa yaja, ya hula yaja, wanru wajua rengu wajimilikisha. Wambali minyihenso abili walibadili rangi, walibadili matrikuili, walirendela hao nafsia. Waransi le shirikane de jao. Halafu maranja wa Komori kwa tushinde lokabo nga saru mauziro. Yenu ndongo nziro zenongori ya shozinu. Ndema na zoni mwambie nukaya ye Komori na mshinde mwele okai hazi ya mando demana mkomori ho shinda nje ankli ya juwezo ya nzao. Ngamu mnavirio nukaya. Ye karito kanse halini. Ukemana mkomori. Katu shinda ya ile okaba lo balamjo konzani de maulu. Ne maranja wangu ga mwono haluma daraja fulani. Ya shinda ya hunda notion de base. Ya ukabanunga nzoni kena hamunensi ya hangu, ni kena muruwa nensi ya hangu, zila nonoa nuefanya maudune hija, sibale mabani hangu, risanera ameliore, seneke administration zima Komori kemfano, uharmaza administration pia. Basinga mumnadhirioni, vanu uvunde hali hiyo, shekari hansukaya, ngari kubaloka maudu azalingu lao, waje wangu jina wanzo waje, rijuwao kaya we mekanismu, ne systemu ndelau yo, ya bukari joha, haukema na mkomori na haka tukubaluka ya, ngebidu ya wanensi yahe haukweli,
mwana mkomori nge harimwambio jitajirisha hasibabu ndensi yahe shakatsina ankli ya ukaya haukatsina biswara ya ukange biduyo ni tajirisansi ya hangu hesha hangu esha hangu shojo kamali njo investise esha hangu shojo ka ankli ya ujaurumia esha hangu shojo ka irumbi shahensi ya hangu shena mna inu ngamu mnadhiriyo nukaba komori karitsu wa minukatsi leo tsimaudu zenongoli zono zinu na mtsorenga mfano yerangwe msuri lobanu rilone lisesed Mohamed Sheikh ngabo mrujo shinda ya mbema raisi wa abira baada azali hata leo ya paro fikire lise na batsoka mrwana mbie haukaba nuri jilwani maraisi bana yenda mwibe ya paro fikiru kana njomo welise we ya jarengel marufu rangoma haulata leo yeke janida nyungu yaksimwende imama pesa yetopo shonino ambe marufu raketu hisa yezi jiriyo zahe grevu ya huandu waifanya wani makontraktueli ngamfikiru kale jumbalande li joka uawa lijeli kena ndo arangalia unga lijoka balata li 7 ya batimbi watinokata ngabo servisi ijoka ya noando haziwa stahiti yo hasara nziro wana wa komori wasomeswane komori wajaba uanza warande komori servisi hizo wasomeswane komori wajelewe inu zila haki zao kwa tunikiwa wenda hata wentimidewa wambiloke nitijo jahazi ni bana botasi ngujo fanywa mizapie bayonde haki ya hao ndio ada iyo izo zifani hakoze puri wono watoto wao pia ni mrendo anzada imba haki ngutsa ntimide wambiloke kakuja jamaudu sitso to watemraji yabo ngala hakangani na vindini bwana nyasi wa komori nemesha lo komori nezetwa biazini ngebidiyo mshinde mwele wokaya gasarma situation kao yekema na mkomori kajashina hunda notion de base yashinda ajuo kabanu mimi zinonoleho zintibizo na nzoni yeshimaudu shayo aloni ondo kange bidone ndabala maudu nifanye nzirana zila yawe komori karjo habwa komori yodezo nongona kanzani mwabieni banu mwelewo ukaya wanu wafanye greve wa intimidewa wambiloke kakwa jareje ihazini leo yabongo ajo fanywa mizapie na iho wa ma contractuel wanaona zioni wakausoma uharumale jumala usana nono la komori watimizi ngabo walisarangu 2003 ngabo harumwe generation iyo ngabo wadunga ya wanazoni wanuaja kwa tina kontra shaware ngwango warenuvelwa wana kontra ngabo ze droit za hao zitio wanazoni wanunga haruma idara zinji za ezi za serikali ya Komori wanu urengo wakataheze voti siri wambia ukana wafanya hadhari mana banunga mnungu fikirata ngabo watoshindo elewa yemono ananyanya manda wanu warengo haruma le dujailo 2019 wende watilo haruma ze idara za serikali pia zevoti zireo azala hea wardi watola onsi pia wenzao ngamkubalo sana banyu mjamade mwamanipile wambali watsene mwende mwatilo haruma services za saya azala he mjono sana mtola yabongani na vindi nywandu maonoka ya harenge yezi enongo ya mando hasoto wandu wakamuhazini pia wenzao yabo ikaubidi halal hakike mwana mkomori ya shinda jelezi mimi njakanza nimelangeze sujet kanzani bakarma sujet nzima leo yinu gamina sujet ya husiana no wandu walo heji shayoti tsa wansi ya mbeleo tika ujarambe inukaya ekawe wana wakomori kwa jaelewe systemu inukaya nganzori jandisera ngo mkomori ya prene conscience yerai ya wanzoma udu ya rume hauwanzo nsibasa uhena shinda ya juwe anga manzizo indinensi ya hangu ange bidoni bale mtsango endini dori joshinda ruwaswili shekade daraja inu ya ukeni juhenda wanzo haba yotele ya tajiri hebo tasi yabo ngali mwambio nukensi nungyo hule kena hunda walezi yabo ngasi matambu nzilo na rambilaneze kweli mimi rahansu ona na botu kanga mwisoto amaya shaholi honde niveau 2 virilonio no wakomori nizori ya shio ye matsuya hangu yanu rahansu shindo amin ho kweli wakarami rejama dami yeke systemu ilonda ila ngabo mwana mkomori joko shinda ya jaba sa wensile makatiri zambo yanu harumwa namna ya dunia kaunga mjwawe hele dunia loleo kwezi wanama wakomori ikawajibu rizojari heze jibabi heze nongozi jironzuan zahema kafawe ya jiro iho rulire jimbabi hazinu zijiriyo Komori maususal mashesu wa shangazi jahowa na hatu neze grevu za hao rihezeleji hemru ya kadhuamana wahe bank ya BDC ya viole mwana mshwahe suo yasa ya tola enda zahe neze konfli zijiriyo wa Komori wato shindojelewa ye namna ya ukaya ngebidio wanduwa sane wa hunde solution haukaya ye sirikali nwilio yinu inuti sirikali joka utasha mkomori solution animambio nuke kawasiwasi karjarenge destina tuane rajire construise wasi rajuezo ranzao nizori tsohanza yabo ngalimambio nuko wanduwani woto jodora antere haukawa wanduwanji yao haruma miji
we profite situation ya mijikao kwa tsanzezi inu wa inande rushitso hindu izo mengo nimoze modordro za hao mbabionga bandu hawa tsohelewa henu wakati wajiri bala mji na mji bahe kwandro anungwa be hao yabo lazima wandu hao wandu hindu mji huo ekaundro kawo mji kao ngabo yezi habonga mjonezi jojiri yabo na mtsona baba nlotsi hadani banungabo magari ya parobiswa mtsuje watsinenda hule yo wandu wabisema gari ya ngonda hu le balajiri lile ngamjowo na mahala ngaba jojiri mna konfli yabo sheko mahala ihonga humetriza wao ne yezi yabo zenongo zo kazi na henda hule shaheni mahaleka we yezi ngwaona tangabu ya hao yabondo kole bailolore ngata boka wana wajo ujana wazaze na wababa worongo wao ndi walazwa mo prison hasibabu ndi lana mna watu wa torture watambishi kwezi wanama watukufu nswanza ndoka mle haku harumaze mada ngamzio ban ye ijao inshallah ta'ala ngarjojara mbeza ho hedge neze longozi jirio hiyo no andika webidi wandu washinde wa meliore harumaze nongozinu yo madarasa reprepare shati tawansi ya mbeleo rihensi jeke madam shinzi ya hayo ngarjoja banda inshallah gorjoka na motsena uharme mada ya hawanu kao wana watu timia ankli zenongozi wa hunda uharme miji nena mna exploite wao ikawo ye dossier yema na prepare dazinu za hundrawo imna mwana hatumana mshoi yarenge mwana mshamande ya mlola donc uharme dossier yo gabonongozi njizi hundrawo wana wala ikawo la dhimari jerizambe iliye miji wake shamba habari shahusiana no wana hatu wanu watu timaze ankili warengwa au exploite wa harmandongo zinji ikawo nsina bezonzi detayeba mshamjo zambe horijao. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.